Pozdrav svima, moje ime je Igor i ovo je prvi od mnogih tutoriala koje planiram da vam predstavim. U današnjoj epizodi govorit ćemo o color adjustment layerima, odnosno layerima sa kojima možete menjati boje i tonove na vašim fotografijama. Svaki od ovih adjustment layera ja koristim u većoj ili manjoj meri, a ipak na vama je da odlučite koji ćete koristiti jer svaki od njih ima određene prednosti i mane. Današnju temu sam izabrao iz prostog razloga zato što želim da vam pokažem da uz malo znanja i razumevanja color adjustment layera možete dobiti zaista sjajne rezultate. Kupovinom preseta i akcija na internetu na neki način vaš kreativni proces ograničavate i nemate potpunu kontrolu nad obradom. U desnom uglu Photoshopa možete naći padajući meni u kome se nalaze adjustment layeri. Danas ćemo govoriti o adjustment layerima koje ja koristim za promjenu boja i nećemo koristiti naravno sve ove adjustment layere koje možete vidjeti i krenut ćemo od Hue Saturation adjustment layera. Hue Saturation adjustment layer ne koristim toliko često iz prostog razloga zato što kad je u master modu možete vidjeti da su promjene na fotografiji poprilično agresivne, ali ima svoju primjenu, odnosno našao sam primjenu koja meni najviše odgovara kad je reč o Hue Saturation. U padajućem meniju uvek možete izabrati različite boje, imamo crvenu, žutu, zelenu, sijan, plavu i magentu. U ovom slučaju, pošto želim da uklonim ovo crvenilo sa modelove kože, izabrat ću crvenu boju, izabrat ću pipetu i kliknut ću na crvenilo koje želim da uklonim. Zatim pomeram slajdere saturacije. Kao što možete da vidite, crvenilo je u potpunosti nestalo. Ipak, ovo je previše agresivno pomeranje slajdera i to činim samo zbog demonstracije. Ukoliko pomerite na -7-8, možete vidjeti koje smo efekte dobili. Isti slučaj je i sa slajderom lightness, samo ga povlačite na kontra stranu. Najčešće kada koristim ovaj adjustment layer, koristim ova dva slajdera, saturaciju i lightness. Sljedeći adjustment layer koji ću vam predstaviti su krive. Krive ljudi najčešće koriste za promjenu osvetljenja na fotografiji, tako da pomeranjem ove krive vidite šta dobijamo. Ukoliko želimo da menjamo boje, onda ćemo iskoristiti ovaj padajući meni gde možemo izabrati crvenu, zelenu i plavu boju. Trebamo da znamo da svaka od ovih boja ima neku svoju suprotnu boju. U slučaju crvene boje to je sijan, u slučaju zelene to je magenta i u slučaju plave to je žuta boja. Ukoliko pomeramo ovu krivu, a izabrali smo pravu boju, vidite šta se dešava. Dobijamo žute tonove, također možemo dodati i plave tonove. Kada je reč o krivama, bitno je razumevanje same ove krive i u gornjem desnom uglu pomeranjem ove krive utičemo na highlighte, u donjem levom uglu utičemo na senke i središnji deo krive utiče na mid tonove. U ovom slučaju kada je reč o bojama, želim da dobijem jedan efekat koji je poprilično popularan u poslednje vreme, a to je da dodam u highlighte žutu boju, a u senke plavu. Pomeranjem ovog slajdera gore na levo vidite da u highlightima dobijam određene nijanse plave. Ukoliko spuštam na dole, dobit ću nijanse žute u highlightima. Isti slučaj je i s druge strane, samo ćemo u ovom slučaju uticati na senke. Povlačenjem krive na gore dodajemo plavu boju u senke, dok povlačenjem na drugu stranu dobijamo žute tonove u tamnim delovima fotografije. U ovom slučaju želim ovaj efekat koji sam vam napomenuo i ukoliko je prejak za vaš ukus, uvek možete smanjiti opacity. Takođe, zašto su korisne krive? Jesu zato što možete parcijalno uticati na highlighte, na senke i na mid tonove. Sljedeći adjustment layer koji ću vam predstaviti jesu levelsi. Levelsi funkcionišu po istom i sličnom principu kao krive, samo što imaju drugačiji interfejs. Kao što možete vidjeti, ovdje imamo slajdere i ovaj slajder utiče na highlighte, ovaj slider utiče na senke, a ovaj slider utiče na mid tonove.
Kao što možete vidjeti, imamo i donji slider, odnosno output levels. Ukoliko želite da menjate boje, padajući u meniju izaberite jednu od boja koje su vam dozvoljeni, kao što su crvena, zelena i plava. U ovom slučaju ćemo izabrati plavi kanal i pomeranjem slidera vidjet ćete da u highlighte povlačenjem na levu stranu dobijate plave tonove u highlightima, dok povlačenjem senki dobijate žute tonove u senkama. Zato, ukoliko želite da postignete sličan efekt kao što sam ja malo pre dobio sa krivima, koristit ćete ovaj output levels i u tom slučaju highlighte ćete povlačiti na levu stranu, samim tim vidite da dobijate žute tonove u highlightima, a povlačenjem senki na desnu stranu dobijate plave tonove u senkama. Naravno, kao i kod krivih, uvek možete smanjiti opacity, na taj način smanjiti uticaje koje ste izvršili na vašoj fotografiji. Sljedeći adjustment layer koji ću vam pokazati jeste gradient map. Gradient map ne koristim tako često, ukoliko želim da promenim potpuno atmosferu na fotografiji za kratko vreme, često ću se odlučiti za njega. Kliknite ovaj padajući menu, odnosno ovu paletu, i ovdje možete vidjeti različite presete. U ovom slučaju ćemo izabrati ovaj preset gdje u tamnim tonovima imamo ljubičasto, a u svetlim naranđasto. U ovom slučaju sa leve strane ova ljubičasta boja će uticati samo na tamne tonove, dok naranđasta će uticati samo na svetle tonove. Kliknite na ovaj pokazatelj, dole će vam se otvoriti menu sa bojama, kliknite na njega i izaberite boju koju želite da stavite u tamne tonove. U ovom slučaju ću staviti neku plavičastu boju, kliknut ću OK, naranđasta mi odgovara, kliknut ćemo OK. Zatim promenite blending mode u color i smanjite opacity na 10, 12, 11%. Svakako se poigrajte i sa drugim blending modovima kao što je hard light, vidite kakve promjene dobijamo. Također možete probati sa soft lightom i pojačati malo opacity. Sljedeći adjustment layer koji želim da vam pokažem jesu selective colors. Selective colors je jako zahvalna i dobra funkcija koju Photoshop nudi, zato što možemo uticati pojedinačno na različite boje. Padajući u menu možete izabrati crvenu, žutu, zelenu, sijan, plavu, magentu, belu, neutral i crnu boju. Ukoliko izaberete bilo koju od ovih, uticat ćete pre svega pojedinačno na te boje. Ukoliko, na primjer, izaberemo crnu boju, pomeranjem žutog slidera vidite šta dobijemo. Ukoliko smanjujemo žutu, dolazi do pojačavanja plave u crnim delovima fotografije, odnosno u senkama. Ukoliko izaberemo belu, povlačenjem slidera, odnosno dodavanjem žute boje, u highlightima dobijamo žutu boju. Tako da smo sa ovim brzim pomeranjem dobili ono što smo dobili i sa krivim i levelsima u ovom tutorialu. Također imam još jednu zanimljivost, to je da ukoliko izaberete crveni kanal, a imate previše crvenila na koži kao u ovom slučaju, povlačenjem crnog slidera vidite da jako brzo uklonili crvene tonove. Slično što smo radili sa Hue Saturation u današnjem tutorialu, dobili smo i sa Selective Colors Adjustment layerom. Za kraj ove epizode pokazat ćemo još jedan način kako možete menjati boje na vašim fotografijama. Nije reč o adjustment layeru, već načinu koji sam video pre nekog određenog vremena i od tada ga koristim veoma često. Izaberite prazan sloj, odnosno layer, i u ovom slučaju želimo ovaj layer da popunimo određenom bojom. Kliknete na boje i u Color Pickeru izaberite boju po izboru, u ovom slučaju ću izabrati neku plavu boju i kliknite OK. Da bi popunili ovaj layer, kliknite Alt Delete kad je reč o PC-u, kad je reč o Macu, napisat ću skraćenicu u tutorialu. Vidite šta smo dobili, dobili smo potpuno plavu boju gdje se model uopšte ne vidi i zbog toga menjamo blending mod u color. Tada dobijamo prozirnost i stavljamo masku. Kad smo stavili masku, idemo na Image, Apply Image i vidite šta smo dobili. Na masci vidimo određene bele konture modela, što znači da boju koju smo stavili deluje samo na te bele delove na masci. Ukoliko želimo obrnuto, kliknut ćemo Invert. I vidite šta se desilo, znači samo delimično
utiče na nju, dok pretežno utiče na pozadinu. U ovom slučaju želim da ostavim ovako, odnosno želim da utiče prevashodno ova boja na nju. Kliknut ćemo OK. Kao što vidite, ove boje vuku na plavu, highlighti su plavičastih tonova. Koliko to želimo da promenimo, selektovat ćemo boje i kliknut ćemo CTRL-U. Vidite da smo otvorili Hue Saturation Adjustment Layer i pomeranjem Hue možemo menjati boje koje imamo u highlightima. Naravno, uvek možete smanjiti opacity. Ukoliko procenite da je došlo do previše uticaja na modela ili na delove fotografije koje obrađujete, uvek možete da kliknete na masku i da kliknete skraćenicu CTRL i ove središnje tone polučite. Vidite kako pomeranjem mid tonova, odnosno slajdera za mid tonove, manje utičemo na celog modela. Ukoliko vam se svidela ova epizoda koju ste danas vidjeli, molim vas prijavite se na naš YouTube kanal. Također vas pozivam da posetite ProFlash Studio zajednicu. U zajednici vas očekuje pre svega dobro druženje, dobronamerni ljudi koji će podeliti različita fotografska i Photoshop iskustva. Do sledećeg viđenja, pozdrav!